ngiyeke sala sisina makamera. Ngikuyeka kanjani? My sister vele uyahamba singakaqedi. Kumele My sister. Mamela. My sister. Sibuda mbambe, sibuda media yakho man mbambe. My sister iphela kanjalo vele. My sister. Yo. Brabuda. Keys or a two-piece fake noma thanda ikhishi lempilo ezocosta goke nama all-star hambela phezulu ngathi singo Harry Potter zodliwa zingwenya awabona malo costa bonke sports don't igoni tsoti amaphansi la for life njengophuka lafu amajita hlezi aneplan wona phuma la ebaba kudala sikudla njalo siphethe ingudla usweni zikhinile zisherela ehonshini abaphethe abantwana ihlezi igcwele imagazini seyiphumele number vele Samsung Mzansi, we back bafethu, we back again with another hot episode of Mama Drama. Right here on Rich Nation TV bafethu. Njengenjwayelo guys, niyazi ukuthi mangilapha mkwenu, ngisuka ngibhalele bafethu. Khona umunye okhalayo bafethu. Usibuda uyakhala bafethu, ukhala ngemedia yakhe bafethu. Usibuda kahle kahle makabhala lapha emailini uyasho ukuthi ibaby mama lakhe banomntwana wokucala, ufuna umntwana esithuma, ibaby mama liyajika jika bafethu. Singamkhulumeleni bafethu, ngifuna siphuthumeleni kuye. Sizweni ngayo usibuda ukuthi kahle kahle zikhipha abomawat bafethu. Asikele ifile liphelele ukuthi masiya kuyo my sister, siyazi ukuthi siphethe into ephelele bafethu. Ningayendawo before ngizovaya ngiya kuye bafethu. Cela ngakhohlwa ukulike, nishare, niphinde nisubscribe bafethu. Ningayendawo bafethu. Asiboneni usibuda, thank you nyabo. Prasbuda? Yeah, sure. Kambani bro? Amnandi wena. Ngicela bro, yimlo muntu bro. Ubhalele email ngeSecret Nation TV. Sure nyabo. Mfethu ngifikile la mfethu. Email yakho ngifundile mara ngicedanga ngithola. Bese sengigijimela ukuthi ngize kuzongitshela ngomlomo wakho bro. Uthi mfethu letha yini la show? Afike ngibhalele vaya ngebaby mama yami yabo. Kenzalani bro? Baby mama yenzani? Ikenzani? Baby mama mfethu ngishaya ingcisi 2. Okay. Yona manje ubhizi uyalina akafuna ngiqonda feed. Ufuna umntwana esithu. Yeah, ngifuna umntwana esithu at least obviously omunye azokhona ukudlala yabona nalo abona ubhudo kusisinyana. Sure. Manje sinini nokuthola ama morning after pill. Yambuza ama morning after pill 1 because mana sithi condom and athi hayi iphepha lakudala leli. Ngithi hayi okay. Hayi situkudu ngiyashaya ngama street. How? Nikusisiso. Yambuza prevent okuhamba. Athi ngiprevent mina. Azenzi lezi. Athi ngiyenze prevention. Ngithi manje kezakalana umntana ukuphi ke? Hayi. Lana ke fede sesitala vese siyacabana. Siqaniswa yini morning after pill les2 phepha les2. Uthwele elinye les2 enda uyaphi. Yo. Mangithole les2 fede elana vele size sahlwana nokuhlwana khona. File phepha les2 because kimi uthe kalishaya la yini. Yeah, manje ngicaka la le. Wena enhle kusishaya ngokukhulisa umndeni bro. Sure. Hayi fede into right le angithi media yakho le mfethu. Okay mfethu manje mfethu ufuna siye kuye kahle kahle akucacisele ukuthi kuyenzakalani. Sikhipha abomawathi. Sure. Yeah, yabo lapho mina vele ngishaya ukuthi vele simlande sizwe ukuthi thini. Yeah. Hayi bro. Sizokusiza mfethu ngithola njengoba isipani sethu ukusiza abantu sizokusiza angifuni ukuthi sidle isikhathi mfethu siphuthumele kuye sizwe ngayo ukuthi kahle kahle uthi ikhambani ngithola Sure. ugreen ngalo Ngimnandi simlande bro Sibuda Yeah, sure. Bosangitshela bro mkonje uthi siyava asize ikhona iToploma yikho la khona house Yeah, la khona. Okay bro sizomthola mobheki Awuhliza sendlini vele siza khona ne Yeah, ngithi vele fana Sunday off vele offer ngama Sunday kuphela Yeah, off Sunday Okay let's just hope masifika lapha mfethu izinto zova grand umtshele ukuthi ufuna ukucinisa umndeni ukukhulisa umndeni I mean angithola khulisa umndeni angeke uphile ngomntwana e1 mfethu umjida ngithi angeke yeah uyamsupport mara lokucala ngithi Yeah, na kanjani ngiyamsupport I feel it bro mayela singena kanjani siyangena yabona mele simshange phone call simshaye phone call okay asenze so bro asimfonele my sister ngithola ngicofaka idigit la ushaya speaker la sizwe ngayo my sister ukuthi kahle kahle zikhiphani zithina ngithola ayilanga la shisa mpintsha simele ngayi yari Yeah, okay. oh no Hello. Mama ngicela uvele la gate ngisakhuluma la kancane. Ukhuluma nabani? Awusayizwa nevoice yami makabheki wami. Ukhuluma nabani? Ngithi voice yami awusayazi na. Sisuthi ufuna la ufone nangenamba yakho ufuna. Phone yami icimile, ikho ngifonisiwe nala strategy ngicela uphume ishi yazi nelanga liyashisa. Ngiyeza sibusiso. Sharp. bro
izinto zakho mfethu simele la ekhoneni ngithola singamjampisela ukuthi awuvawiwana bra ngicela makavela la mfethu ungashini ngithola umtshele yonke into lebo ngitshela yona lapha ukuthi mfethu wena usishaya ngokuthi ukhulisa umndeni ngithola mtshele straight ukuthi wena usishaya ngokukhulisa umndeni afuni indaba zokujika jika ngithola bra khulile my sister lakhe le sister lakhe le ngene okay let's just hope ukuthi ungavela la uzovela sikhuluma into nangezwa sondela bro sondela my sister unjani my sister Ngishaphi wena? mina ngiyaphila my sister mina igama lami uRegine from my sister ngithi phela manje ngisasichaza ukuthi kuyenzakalani wasize na my camera ngiphoca abhlungu kanje my sister ngisakutshela ukuthi mina igama lami uRegine from Rich Nation TV na sipalelwe la ubhutiza my sister ngabe yamazi ubhuti Ngiyamazi. Hlangana kanjani wena ubhuti? Sihlanganisa umntwana. Hlanganisa umntwana. Akusho ukuthi angilahlekanga bro. Isikhathi sakho ngicela umtshele mfethu. Lento lebo ngitshela yona ungashini. Ungashini. Epibe yakhumbula ukuthi kenzakaleni. Okay. Sorry ke palisa. Yakhumbula ukuthi ngeke acela umntwana. Ngiyakhumbula. Manje mina ngibona thini suke isikhathi esirathi simini sibe ne first born mina ine second born. Njoba sine first born nana. Ujaheleni sibusisa ujaheleni. Umntwana ethi akakayenzi na 5 years wena usungitshela ngama second born. Angithi mina lo munye abe at least nomuntu ukudlala nawe uyabhoreka phela. Utshela kanjalo. Ukutshela kanjalo sibusiso. Wazi kanjani uhlala naye sibusiso lo mntwana lo uzothi yazi. Makize kimi uyalala manje kusho ukuthini lo. Kimi uyalala. Ngiyalala kuwe ucabanga na kimi uyalala. My sister pheka ne ubhutiza ngenye indlela into ayishoyo ukuthi yena kahle kahle isifiso sakho ukuthi akhulise umndeni ngithola ufuna umndeni ukukhulisa nini umndeni my sister umndeni wami already sokhulile mina my sister okwami nje singakhuluma ngake ngithola ngoba mina ngilethe ubhuti lana uyakhala ubhuti ukhala ngokuthi ufuna ukukhulisa umndeni and makangitshela yena uyasho ukuthi kudala shayela phakathi mara wena maqedwe ukushayela phakathi ushaya morning after pill uyenza kanjani into enjalo uyawangibona wena uyawangibona uyawathola amaphepha endlini uwathola kuphi sibusiso utholile sini la uva before ngiya ku night shift mase ngiyaklina lapha morning after pill fail yahlala after 3 months ethi naklina na enye futhi uphinde uyithola futhi wes2 ngitshela uzongizele namakhamera ngathi ngitsheli sibusiso uzongidezela ngamakhamera ufuna abantu bazi ukuthi ngiphuza ama morning after pill mina ovela iphuza angiphuzi my sister Shelivar Ivarlan ngivuma icala ngale okay fine wena ambuze lani bro iphepha lingavele lisuke le shop lizongena endlini uzungizele ngekhamera bangasibusisa athi mina ngikhuluma nawe ngizwa angibuzwa awungizwa kanjani sibusisa lapha kuphuma pha ungizwa ngingena ngapha kuphuma ngapha my sister mara wamenza so wena inkinga ngathi uwe la inkinga yimi kanjani mina ungibhalele mina ngimgcine ngisibusisa oxoxa lena moli umgcine ningi esibusisa umtho ugcine amfethu over last week mesonke asimgcine last week okumoze kumntwana moze kimi uze kimi manje uze kimi ngokuthi ufuna isecond born into oyifunayo le anyeke uyithole ke sibusisa ngizokutshela ke kudala ngwaphuza laba morning after pill uzongenzani why bongamtsheli mara my sister umenza islim wena ukhulumani ungibhalele lo sibusisa manje wena ukhulumani akazikhulumele bu ungibhaleke aneka kushaya ukhona umaster la mina ngisicela siyenze second born uyacela second born first born sibusisa ngisasemncane sithi teenage pregnancy lento yenzayo ngiyabuza ngiphendule ke right for bani uzosala nobani lo bithi uyabona manje lo ngene crash nge2 years busisi ngwana 2 years ukena crash yathi crash kuyadlalwa wena mara bheka my sister ngebe umtshelile usibusisa ukuthi mfethu mina ngiright angithi ungibhalele uphuthi we spoke person sakasibusise wena kispo awunamlomo wena awunamlomo na manje unokukuthusela bro uyathusela mina ngiyawuthusetsa na wamthusela ungaphela ngambamba manje phambi kwamakhamera umbambe la ngwasabi namakhamera uzoboshwa ngiboshwa ini akusumntwana wakho lo zombamba hawo bayahleka abayeke bafethu uhleke wena hamba lungisa umndeni wakho umndeni wakho angithi mina nami lesi uhamba naye esokoni yomntana ngithi uthokoni wabanakekela abantu abakhona basala nami ngapha ngisesikolweni
wena uhlezi ungekho. My sister, thina usibusisa usitshela ukuthi usebenza Shoprite ePram akasebenza usebenza Shoprite. Usebenza Shoprite ngapha ngithi ngiyastudisha. Yeah, mara my sister, lempilo leyo uzikhethele. Thina sizingeni. Sunday kuphela. Namhlanje. Nabo bana abantwana ngokuthi usibusisa nakhona mekafika uyalala. ePram unabantwana abangaki? Wena naye nomntwana wami. Umntwana wami. Unomunye umntwana elinisayini. Umntwana esayidini. Oh, hayi phela sengizuma my sister athi abantwana ngicabanga ukuthi khona omunye ngithola. My sister, ngicela if wena like ungasafuna ukumphonya umntwana umtshele uyekele kumjikajika ngoba ubhutuli uyasho ukuthi uyashaya ushayela phakathi mara isiswa siveli. Why ngifuna umntana mina ngifuna umntana mina bro momtshele mina ngicela umntana ke ngiphila umntana oqala ufuna ukukhulisa umndeni my sister wena ngathi yini my sister akakhulise lo wethu 2 years kuqala akakhulise yena kuqala ngibhekane nazo yoma ekutshela ngiyabona my sister mara wena lo muntu lo ngiyakubona bro ukuthi yamncane my sister lo muntu lo ngandalime kancane ngithi kunothanda kunabantwana abantwana abasho next unothanda kunabantwana ngimphila umntana oqala obithumisa umphile mara no since nihlala nonke bro momtshele ukuthi wena ufuna umndeni ogcwele mfethu the reason ukuthi ungangiphi umntana wesithu should lela ama phone call watholayo masihleli sonke yeah sitshele plus kunama phone call my sister sitshele ungitshelile khona akawakhipha ama phone call akhona akawakhipha ama phone call ungangitshela ungitshela manje phambi kwami phela uqina ngokuthi ubona ama camera uyalo ngithwe uyalo my sister wena wayulwa kanti uqina manje ngokuthi ubona ama camera wayime kangangilandi kahle ngihleli uyasho ukuthi mama nobaba ungitshele uyakhama bro ngangilele yo ngitshela manje wami ungangitshela kudala nini ngisakhuluma sihle phone call yangena ithi phone call esilese ngeke iphele bro ngisajola mara wena naye sure mina ngicaba sijola manje futhi sengiright ngaye sekangitshela abantwana bethu hayi sengiright ngaye my sister mara akusokuqala lento akutshela ngayo phela manje inkinga iwani yena manje akasekho show ukuthi uyoshaya ama blank o kanjani kunokuthi wena udlana nama morning after pill my sister ngemali yami imali yakho mara kwamele umtshele ukuthi mfethu mina ngisafuna omnye umntwana or mina ngigrand ngawo ngithole enye out ezongipha ngitshela ke manje ngigrand ngaye ngisafuna omunye umntwana mina ngimisapho omunye umntwana okay umtsholo wenu nisazochubekisa sesizohlanganisa umntwana naye sekazoyenza iplan okuyenza i-timetable angazi ukuthi uzombona kanjani umntwana wakhe mina ngiright ngaye ke right ka wena Sibusiso ke right I'm fine jwalo my sister jwalo iketsa pila di camera jwalo ai ke go yena u decide le go expose pila di camera ketsa jwalo iva ivaklani ngizokhlapa phambi kwami makamera lawo ayikho into ozoyenza ngapha bro my sister ngathi ukwate kakhulu my sister sikamlwanza so wena unoyifetha jwalo my sister why okay fine question yake kuri why wena no ubuthisa gago Sibusiso uthutswa wena Sibusiso ubuthisa braka lwena buthisa braka mina la uhlwanelani ke manje silwelana umntana bethu angithi wena ulisela umntana bethu ufuna ukumupha bani umntana obisithuma ukuthi umntana bethu mina ngirayise umntana okay my sister ngiyebuya mtshela wena uhlezi ubuza ngokuthi okay mina sisahluliswa umntana angithi ukuthi mina ngiyacheat uthini kanti awucheat kanti mina ngizwa ngawe le ndaba le sise yabo le nto ngikhiphele yona endlini ayikho ngichithela isikhathi soqedile ayikho my sister ayikho ngithe wena uthuli ngangaqedi ukukhuluma wambuya ngiyakithi ungilande kuphi ungilande amakithi namakhamera uthi ngizizwa kanjani mina uzongi-expose emakhamereni futhi ngiyeke sala my sister vele uyahamba singakaqedi my sister sibuda mbambe sibuda media yakho man mbambe my sister iphela kanjalo vele my sister yo brabuda ngithe ukuthi ngibhekana nazo everyday my bro muthi siceda kanjani my so bro awuchiyo kwami ngizomshaya ngefone call la uvathi masithu uzothamba mara uhlulekile ukuthamba before uzobiza mina mfethu uzothamba kanjani angazi my planning ngizoyenza nje nginganyana ne okay bheka ke mina like isponsor sami ukuthi ngisiza abantu fele vayisana like ezintweni esisoya ngithola mara manje inkinga iwani manje umntwana manje like senzomkhulisa kanjani ngoba wena ucaba ukuthi niyajola mara yena sekayiphika relationship uthi right ngawo ngoba wena ufuna umntwana esi2 manje lo munye umntwana ona 2 years simenza kanjani mfethu
ivele yena vele kasashaya relationship kusho khona ukuthi social co-parenting sohlanganisa umntana kuphela yeah hlanganisa umntana kuphela mara fere aneke udoche uzomsupport umntana yeah incosi yami uzomsupport ne ngimanje ukuhlala naye futhi awumani nokuhlala naye phela amanye amababy mama wavuma uzokutshela ukuthi umntwana wami aneke ahlale ne-step mother kunokuthi mina ngikhona but anyways leyo izophuma kini ngithola yeah nisazoringisana mara ngicabanga ukuthi usazokugayela inye chance ukuthi uzwakale ku asicabe awucavi bro wami ngicela umele la esayidini before ufaya bro wami ngifuna utshela ababukeli la emakhaya ukuthi mfethu njengoba usibhalele lana ispan sethu sikuphathe kanjani usizakalile usafuna more afile wesipansini ne aso na feeling ngizamile ukungisiza hluleke lapho okuhluleka khona yeah otherwise ispansini mara at least imayivara soyaza ngithi manje ukuthi lokho lobe kashama morning after phile yangithola uyenza ibhari bro but anyways khuleka bro uzomthola umnyigelo okuncanywayo ozokugaya umunye umndeni ngithola uzokugaya abantwana ababhaya ufuna abantwana abayingaki mabaphelele bro abayi4 Mzansi niyamuzwa lo mjita bafethu uthi ufuna abantwana abayi4 maya machita yazala bafethu ngala ngaphandle nakhona uNkulunkulu ushilo uthi bafethu nizaleni ngicwale bafethu ispansi sishayile njenge Rich Nation TV ubhudiza usiza ulitholile kancane ngoba my sister umtshelile ivari ukuthi yena vele bekawashaya malayile ama morning after pill bafethu but anyways bafethu uyashukela ukuthi yena uright ngomjita ngoba umjita ufuna umntana esithu endena akasichayanga bafethu shuthi my sister khona la ashawa khona bafethu khona inyawo themgayinduku shuthi ugapha umjita but anyways bafethu bayahlukana labantu bafethu thina sipromote ukuhlukana kwabo thina sibheka ukuthi umntwana uzoba grand na marubhutizo yasho ukuthi umntwana uzoliba mnakekela akana flop bafethu njengenjwayelo abanenkinga bafethu nibhalele ku richnation.tv@gmail.com ningasayi bafethu sonisiza ispansethu bafethu before ngizovaya guys ngakhohlwa ukulike nishare niphinde nisubscribe thank you ngiyabonga.